Umunyarwandakazi Munyenyezi wahoze atuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda aho yagejejwe mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2021 uyu munsi yongeye kwitaba uyu munsi yagombaga kongera kwitaba urukiko ariko akabanishirizwa i Huye. Uyu munsi yagombaga kongera kwitaba urukiko akaba agomba kubanishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ni mu ntara y'Amajyepfo aha i Huye hatoranyijwe kubera ko bivugwa ko ariho yakoreye ibyaha. Uyu Munyenyezi wagejejwe mu Rwanda muri Mata umwaka wa 2021 avuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yarahungiye hamaze imyaka 10 nabwo hafungiye kubera icyaha cyo ko yari yaravuze ku mwirondoro utari wo. Ubwo yagizwe mu Rwanda yatangiye kubanishwa haciho iminsi mike. Munyenyezi akaba yaragiye agaragaza ibibazo by'uko atarafite uburenganzira buhagije bwo kuvugana n'umuryango we, akaba yarasabye urukiko kwemererwa kuvugana n'umuryango we hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 ubwo yaratangiye kuburana. Icyo gihe akwarunganirwaga na Maître Gatera Gashabana. Icyo gihe yabaniraga mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, kikaba cyaragaragaramo gusa abanyamakuru n'abapolisi. We yinjijwe yambaye amapingu n'imyenda ya siporo. Mu rukiko akaba yarasomeye ibyaha bitandatu aregwa birimo ibya jenoside, ubufatanye cyangwa muri jenoside, gushishikariza gukora jenoside ndetse n'ibindi binyuranye. Icyo gihe ntacyo yigeze avuga ku byaha aregwa ahubwo yasabye kubanza ari gusubikwa kuko atarabona dosiye ikuyemo ibyo aregwa. Idosiye yaje kwihabwa igihe kiragera atangira kuburana. Munyenyezi akaba yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera mbere y'uko ajyanwa muri gereza y'Amageragere ubwo urukiko rwamukatiraga gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Yongeye kwitaba urukiko ku itariki ya 5 ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2021. Icyo gihe Munyenyezi w'imyaka 51 akaba yarasomeye ibyaha 7 ashinjwa byumvikana ko yongeyeho icyaha kimwe. Mu rubanza kwifungwa n'ifungwa ry'abateye icyo gihe Maître Celestin Buhuru na Gatera Gashabana bamwunganiraga batanze inzitizi z'uko uburyo yagejejwe mu Rwanda budasobanutse. Abo bunganizi bakaba baravuze ko nta nyandiko n'imwe igaragaza uko yaje mu Rwanda, uko yafashwe agafungwa ndetse n'uko icyo gihe yaragejejwe mu rukiko. Bakaba baravuga kandi ko niba hari icyaha kijyana na jenoside yaba yarahamijwe n'urukiko rwo muri Amerika rwamubanishije atagomba kongera kukibanishwaho mu Rwanda. Ubwo yahabwaga ijambo ngo yiregure ku byaha byose aregwa uko 7, Madamu Munyenyezi yavuze ko ibyaha byose aregwa atabyemera, atanga ingingo zirimo amagara yo muri jenoside n'abatangabuhamya babishimangira. Akaba yaravugaga ko yarakuriwe atwite inda y'imvutsi atabasha gukora ayo mahano yose ashinjwa. Yavuze ko abatanze abanyamushinja bamubeshyeraga kuko banavuga ko yiga muri kaminuza mu gihe we avuga ko n'amashuri yisumbuye ye atabashije kuyarangiza. Ibi nibyo Maître Gatera Gashabana ndetse na Maître Buhuru Celestin bazamukiyeho bakavuga ko batangabuhamya bashinja mu rubanza rwa Munyenyezi ari abanyabinyoma ndetse ko no mu rukiko rwa Arusha, urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda gukurikirana ibyaha bya jenoside, hari ubuhamya bwabo bwateshwe agaciro kubera ko bwivuguruzaga kandi bukagaragaramo ibinyoma. Ni ubuhamya bwari bwaratanzwe mu rubanza rw'umugabo we Arsène Sharon Ntawobari na nyina Pauline Nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri wa Migeprof mu mwaka wa 1994. Ubushinjacyaha icyo gihe bwasabye ko bikosorwa buvuga ko habayeho kwibeshya kwigaga muri kaminuza ahubwo ari umugabo we i Butare mu mwaka wa 1994 atari umugore we. Uruhande rw'uregwa rwavuze ko hari ubuhamya bwanditswe bwavuga ko biganaga nawe kandi babeshya, bakaba barasaba ko ubwo buhamya nabwo butabwa agaciro. Nk'uko twabivuze icyo gihe Munyenyezi yavuze ko nta ntegezo kwicara afite. Uretse ibyo kandi yireguraga avuga ko nta jambo yari afite Butare kuko yari mushya muri uwo mujyi. Ubwo yavaga iwabo Byumba akaba yarageze Butare mu mwaka wa 1993 mu kwezi kwa Nyakanga aje gukora ubukwe kuko yari afite inda y'amezi 2 nyuma akaza kubyara impanga. Ati ntabwo nari kuba afite ubushobozi bwo gukora jenoside muri icyo gihe. Yongeyeho ko nyuma y'igihe gitabyaye yongeye agatwita. Ati nk'umuntu wari ufite abana batoya b'impanga kandi ntwite nari gushobora nte kujya mu bwicanyi kandi nkabuyobora nk'uko babishinja. Ibyo byose rero ariko ntibyatumye hanagurwaho ibyaha, ntibyatumye nari kurwanga burana ari hanze nk'uko byasabwaga n'abunganizi be, ahubwo yakomeje gufungwa. Urubanza rwe rwaje kujyamo umwunganizi mushya ari we Maître Bikotwa Brice bakiri kumwe uyu munsi. Ubwo yagomba kwitaba rero bikaba byamenyekanye ko urubanza rutakibaye dore ko abagomba kumuhanisha bose bagiye mahugurwa. Inkuru irambuye ku isubika ry'urubanza rwa none tuyumve nk'uko yatawe n'Ijwi ry'Amerika.
duce tubandaniriza mu gisata c'ubutungane mu Rwanda aho sentare nkuru yahuye mu majepfo y'ico gihugu yigije inyuma urubanza rw'uwitwa Beatrice Munyenyezi yagirizwa ivyaha vya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu 1994. Amerika iheruka kurungika uyo mugore kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ivyo vyaha vya jenoside. Eric Bagiruwubusa atugire ku muriri w'ino nkuru. Nta kimenyetso na kimwe cyari ku rukiko cyemeza ko urubanza rwa Madamu Beatrice Munyenyezi rwari buburanishwe. Ijwi rya Amerika igera ku rukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda yahise imenya amakuru ko urubanza rwasubitswe. Mu kiganiro kigufi n'ubwanditsi bw'urukiko bwabwiye Ijwi rya Amerika ko abagize inteko y'abacamanza bagombye kuruburanisha bagiye mu mahugurwa. Bwasobanuye ko isubika ry'urubanza rizarugiraho ingaruka ubwarwo no ku zindi manza zari ziteganijwe. Urubanza rwa Madamu Munyenyezi rwagombye kuba rwaraburanishijwe, ariko kubera ibibazo by'uburwayi bwamuviyemo no kumubaga ntirwaburanishirijwe ku gihe. Munyenyezi yahinduye kandi babyumvikanyeho abanyamategeko bamwunganiraga ku rwego rwa mbere, aribo Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Buhuru Pierre Celestin, ubu yunganirwa na Maître Bruce Bikotwa. Mu kiganiro n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Huye bwemeje ko abacamanza batarumvikana ku itariki itaha y'urubanza. Buravuga ko bwamenyeshejwe ko Maître Bikotwa azaba afite urundi rubanza ku buryo bishobora kuzagira ingaruka ku rwa Munyenyezi. Munyenyezi kuri ubu afungiwe muri gereza ya Mageragere iri i Kigali mu murwa mukuru. Hariho gushidikanya ku buryo ashobora kuzajya yitabira iburanisha. Kubera uburyo afunzwemo ashobora kutazemera gucumbikirwa muri gereza ya Nyamagabe iri mu majyepfo y'u Rwanda hafi y'urukiko azaburanishirizwamo. Munyenyezi w'imyaka 51 y'amavuko ni umukazana wa Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe gufungwa imyaka 47 n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe rwamukatiye gufungwa imyaka 25. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Mbere yo kuzanwa mu Rwanda yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha byo kubeshya abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mwirondoro we. Mu Rwanda aregwa ibyaha akekwaho ko yakoreye i Huye mu cyahoze ari perefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda, ariko we arabihakana byose akavuga ko yari mu buzima butashoboraga gutuma akora ibyaha. Abamwunganiraga ku rwego rwa mbere bavuga ko habayeho kumucurira ibyaha. Niba nta gihindutse urubanza ruzasubukurwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha 2022. Bagiruwubusa, Ijwi rya Amerika, i Butare mu majyepfo y'u Rwanda.